In the house, pea mo mos cola le tio man batonga. Oku tanda lele mana ya sila tau faga ma Josefina tu vai fulilangi Joe Vasolo pea mo sika tayala malo ka fata mai ko programa o au ni ko request ai ngahi hiva ka webe ngahi hiva ko teu i lisiate pea mo toina ka dalavoni ke o atu ya ke tokonia tu ko ha fatogia a ko ni au ka fata pea mo le Joe Patonga i he hoani. Time da tau mau tata lele sione luatani ko MC Lika pe amo MC Lani i he pompogini ke tau kau fataha pe amo mos kola o hala tonga be he lejo matematonga like and share da programa i he howan ko Rocky Hiva ko teu e kau tangata o atia makina to ko to ape ko na kau fataha mai i he howani pea i he tainda tau ka kuke request hau ki fo i hiva tukui mai ko ha nai e maka tukunga ko fai ai e tangi ke whano ngoa e leo koula ko ia o e mos koula o e hala tukutonga. MC Lani. Yes, just I would like to thank everybody for tuning in, and the time here in the Kingdom of Tonga is 3 minutes till 11, and we are here with the Mosi Cola. If anybody had any requests, you can put it up in the comments, and we'll
pronounce it out to the boys, and from there, me and Lika will do homework if we haven't got you guys songs down. But here in the kingdom, it's nice and wonderful, beautiful outside, and Lika will turn back the time to you. Malo. Time na tau ko Rakihiva. O ang iyang matinau tulu po na piheni. Kahili ko ya, ko tupo pe mo Diamond Prince printings tupo en Hermoni Loloma ko le mai mofia. Kahili pe ko hiva ko na. O toi pe mofia ya mai ko itoa ko ni ko na ko le mai Diamond Printings pe mo tupo en Hermoni Loloma. See you
fia ia I he pongpongini na lava ke o atu ia ma diamond printing pea mo ko koe na ke kole mai e mo fia pea hange pe ko ia ko e ko hiwa po ko ni fa fe ka wa kia pea mo vela puna ko e afi ko ia niwa po o ko ia ko ko ni ke niwa e dainga tau ko e hiwa ko ia tala noa ki he vela ko ia nai puna ko ia I niwa fo ko niwa fo be ko noa ko ia fa mei he afi pea I he dainga tau ka fata heni pea mo kina tolu ko ia I he hoa ko ni ko ki request beni Emsilani o ko wakai fo ki ai ko sione ta vololo hea aki po hiwa peke ave ia ki Aotearoa ko keri la tu pea mo kore mai halabuna ku tapa sio ata I he pongpongini kalapu hala toa mui pea moe ata kuo makoa. Tata lele ko ton motolu I he hoa ko ni beo mo la pota fifita ai maa va e molo toa pea mo fifita leone Emsilani tala mai fifita leone na mo osi breakfast pe kai senya tu hatola malo. Ko e mea pea to nga mana tu ko tu ku mau ko to apeo ta breakfast mai ki. Mau lele ma fa ko e fatonia fakale lule watu peki o mo mama mai pe fakai foi fo atu ko ha fatonia a honi malo ka fata mai halabuna kai ke teu mai e teu matau olunga keri la tu ko e halabuna oku tapasio ata pe ta kai e lolo pa pa lava puhi atu he tai min teu puno Io lolo tonga tu la fale holo we matau pas Emsilani. We have somebody here named Shika Kayala. Malo mo si fai fatongia le rei ta hine me tau le tio tau ofai. Malo. O ma fei umo atu pe me karapu mai ange I Aotearoa sio atu i pe. Malo tunin. Malo.
Tupo and Hamoni Loloma. Mari Malo Shihiba Mailo. Malo. Thank you guys for tuning in to our program here today, and we welcome each and every one of you guys to our program here with the Moshi Moshi Gola at the Letio Mate Maatonga today. Here, the time is 11, and by 1 o'clock today, we are done. We are knocked out here from the Kingdom of Tonga, and we have everybody here waiting for. If you guys have any requests, you guys can write them up, and then if you don't, just tune in because we have the boys here already prepare a lot of songs for you guys to listen to today. So we welcome you guys to please share our program. Malo. Koe whakawhi pia koe for request I make a special request may he Letio Matonga CEO. Ki for solo pia tu I mala ke hivai mai e meal please. Meal na ku kore pia ki mua kwa mo CEO. Wow, si kore pe paua ki for solo. Ave mai CEO to ta pe e he pompongini. Malo, mali. Teu. One CEO. Oh,
Wensilan whahoko mai na ko keitan. We have people here who just tuned in. Maikolo Feke, Ikani Pongi, Pitala Tu, Joe Fasolo, Shone Takifanua, and we welcome you, Shone Felipe Takai Jr. and Pateli Maile. And we have something here, Lika, that I'm seeing here from the Radio Matematonga, the CEO. CEO. Pagapale, wang yaw ni Mano America ki tame a malo si tani patangi. Malo. Atu ya ko miu. Pita la tu says miu solo ipe ko ni mangyaw tonga if we fast peta. Tota, yeah, thank you guys for tuning in. Yep. Malo mua CEO pe hangi ko lau. O foi mafu fo lahi pe fo ke CEO ya o te fo lahi angi he tai mo solo ta miu. Malo e ka fatah mai I e Hawani ko e ka kolenia mei Nusila. Te hui mai mua ki foi hiva pe te he mos ko lak ave a ma se ne ta vo pe mo tuini fitu luan I Aotearoa I he pongpongin. Malo lah, pe a katoi fai ngā mari e miu, ngā kosta atu teu pe koe ke solo pe koe, kai hange koe lau. Whakapare a tā I he houa koe ni. Whihaki koe toko taha ko lea ai manu tā uwha, kore mai ke I hange poho e koe whasi whaponua ia o e taaki moi aka. Kai o atu e whakapare. Poho e, koe foi hiva ko ia te utoki lele mo kau tangata o teu I koe wike kaha uku mau tafi malai a ke poho e, nā wha o ata ai loto leti o marmatonga. Taimata tau kua whatahe hoa koe ni kalapu hala toa mui, pia moe foi hiva, ata kua mafoa, veiongo lapota fifita moe folaua, pia moha foi hiva pe ko mo teu ave ia ki Aotearoa pe mo ka nga mata kutoa me Nusila he pongpongin. Kata lele ya suriasi liutai Whihaki safa Ehe hoa. Let's go.
ki Aotearoa pia mo kupunga tai amoni. Ko ia ba. E he hoa koe ni, lawa ki tau kauwhataha pia mo ki nau tolu koe mei Aotearoa, ko Toni Tonga Uiha, lawa tai mai tapuange mo mai le ka taki ki he kau aho ia ko ia mei Hastings, New Zealand, please. Toni Tonga Uiha, pine mai ai pe kau aho ia, ke toki whaose atu mei whare kalapu, anai nai yang. Kei whamalo ia koe tau requesti hono hoko koe kore mai e wholaua pia moe kalapu hala toa mui pia moe ata kua mafoa. We have another request here from Kirioti Vave. Request here to pay lavatai mai losi e funga whanua kia mautolu me loto LA, please. We already put up the program. Oh, we have the CEO in ka taki tupui mai ai po tafitonga ka taki pe ka tangata. Koe ata ko mafoa ate mai kalapu hala toa mui CEO eiki pe kahiri eni o solo ia to for request. Ata ko mafoa. Hello, how are you? Koe ata ia kua mafoa pea i he tainta tau hanga mau pehe leo miu o whakangaloke poi se te siko wamanaki ke upu aki. Kei taitalele MC Lani? Yes, we welcome you, Owen Bear. We have another person here, Tamasila and Tony Tonga Uiha. Kaumaa Mika Tonga. Kiulanga Palu, thank you guys for tuning in. Please do share our program to all your friends and family so
so they can join us here on this wonderful day here in the Kingdom of Tonga. Nika? Malo lani ko la tu matangi me ke kupu ai mai mua haki fo I fasia ki he Bay Area. Ke tuku yang haki fo I fasia Bay Area I he Pompongini ka koe fo I request koe ai CEO. Koe ni o atu CEO koe hape ha o mea. Tu ke usolo ya te Pompongini na tap te ke I. Te koe kau tangatani koe kau leo koula ia mosmosi hala, mosmosi koula e hala tutonga o kutau kau whataha I he hauan. Sabi wofa, sabi.
peteo ilo peteo hilo que peteo hila que foi solo ahai. Miu. Ko hila ka miu ko sio ka kasiake. Utai ki mana iki dai mo hana e tolu ia o niko iko ia. Ai hiwa. Lani hangi ka dia mo koe utai ki foi frapare make. We have another frapare here from the CEO. Another 250 America. Koe foi nima mo foi noa e ua make koe whakamalo lahi mai a mehe CEO talapea ngari koe fu CEO koe fu Chief Executive Officer Leo Marima Atonga malo a pito e kau whataha e pongpongini pia malo e foaki aki hokotoa ko wakai hifo ki a Sione Filipe Junior Takai kore mai a Sione Filipe Rika Kataki listen boys Kataki mua kai e tari eva ma teita la tu mo kalapu ai kau hawa ki Sydney ko e aluhanga tonu pe ia pare ki he messenger ko e tari eva ko Korea me Sydney Australia e pongpongini me he kalapu ko ia kau hawa pe mo teita la tu ai tari eva kai hauhanga tonu tu a messenger ko e tu ko ni ko foi messenger ni nima pe a koe foi messenger anga maheni pe la vei pe Sione Filipe tu ko mai gia tau kau fataha pe amo a fui tarimana carnival o wakai hi folani ki totola he kau mai he hoa ko ni oweni woda bea a tardar hena kau to laka tu pe o tala te uhinga na riva pa ko fa hai eva ki hai lea ki hai tangi ki hai he Nika, we have somebody here named Joseph Fifita. This request from Hawaii, from the islands of Kauai. Ke Lausi'i, Mayange, beautiful Kauai. Me he whewanga mo Joseph. Mo e kau whakamamahi, mata, Tau, Nima Noa, US. Joseph Fifita. Sydney, koine osipe tari eva ko ia ki Sydney. Joseph. Ki hange ko lau ki tai ni mai pe mo MC Lika pe mo MC Lani ka hiriani ko ho te au ni manoa America will be worth it o ato ai pe Maui girl e ko mo tahi ne beautiful kawaii ia e pompongin. Let's go boys. Right? Yay! Be mine. Takai, magkalap hawa. Tomay.
le au pito pe toi mari e faufaua. Ai wana iki ko ia leo e mos kola hala tutonga mei he punga whawa pe mo mamani katoa mei he letio matatonga. Ko e sione Filipe Junior takai hange ki te au ko wakai atu ko ke lomi mai e foi matai pika ki he messenger pe hange ko lau. Thank you so much and thank you so big. Yeah. MC Lani, o ko ka whatahe ni pe mo Willie Safi. Kau tangata, kahiri ena, kahiri e requesti ko ia ki Hawaii pe mo te au ni manoa US tuhui mai mo a fasi o toloa ake ia ki e kau vauta ko la tutuku ko e kau sta aka pulu tutuku eni ai vauta ko la pe mo mate aki pe mo pore aki. Fainolo, Pe mo e timi ko ia toloa old boys ke pongpongini fainolo pe mo kolomotua. Ai hiva ko ia toloa kahiri e foi requesti me Hawaii. Ave ia ma Willie Safi, tau whatofua, tamale whare a wha, pea mo matangi pongi ki Nusila ia e pongpongini. Kahiri pe, pasi koe te au ni manoa US. Joseph Vivita.
So I return to my island across the sea. Beautiful Kauai, beautiful Kauai, where my true love is waiting for me. For me. Beautiful Kauai, beautiful Kauai, beautiful Kauai, beautiful Kauai. Koe, beautiful, beautiful. Kawaia ihe Pongpongini is where my true love is waiting for me. Koe Pongpongini kau tangata. O tau mai e tawe. Toa. Tu mai tau I pupe ai ke phone pa ai ke ngar tangata Pongpong ko ni Joseph Pipita. Is it worth it? Hotel ni manoa America. Kua neo ngo I kua saulalo mai e felute ni pe amo e fekumi holo ki e foi tulu lam. Ko e Pongpongini kau tangata te I mai mua e fasi ko ia o toloa ave aki e fu koristutuku. Tai toi ue ia pe tai toi e kei tamare fare a faka uma Willy Safi ke tau kau fatah pe amo e talamonu ke tini vainga ko ia toloa Old Boys I he Pongpongini te waki whainolo pe amo I kare mei loto kolo motua. Malo mua e kau whataha mai I he hawani koe tu koe ni ko whe malere aki hoku uto hoku MC Lani. Kai ke ilo pe e tu ha foi turiki e taha o tau studio ko tui au e muimuia ia sa miu. We have somebody here that we saw the Maka, Kataki Pelawa Ta, Imai, I for Pango, when the question to hear me Kalapo, Kawito, Sydney, Mapu Atonga, Lami Peti, Nuni, Mawo, Tama, Sila, Moe, Toenga, Kalapo, Malo. Oku kore atu ke mo mare ei mai ke tau hiva e ki tau tu. Ko hiva ko ia oku request mai ko ia I he ahoni. Kai ke te mai ko ristutuku tolo ako to ape pe amo e kau sta ka puru tutuku ko ia mei he Kiwi Lens I e Pongpongini tamare fare a fa Willy Safi matangi pongi pe amo tau fatofua ke tau kau fata pe amo tolo Old Boys ko ki kore atu tolongi mai ake Heart Blue Heart e dau lejo matmatonga I he hoan. Let's go boys.
Ko e whasi whakudua. Pea mo e maka mori tōni, fu maka whai ake lau kau, e he kau tangata ko ia mei he wahe punua nu sila. Tamisi ko wharea wha, matangi pongi, tau whatofua, pea mo wili safu. Malo lahi e kau whataha mai, i he houa koe ni. MC Lani, ki tokoni mai he kuo lelu e kusio aku he ngaue leo e kau tangata he pongpongi. Yes, we welcome you here, Ray Brown. Afa tokanga ki e laularo kai tuku ia. And for all of you guys who still tuning in, we are humbly thankful, and yet we would like to ask you guys still to share our programs to all your friends and family so they can join us here on our last hour to go with the Moshi Moshi Gola here in the Kingdom of Tonga. We welcome you here, Muli Derulilo, with a request, ta'i mai e simulata ke ka ungawe o hala umusi. Malo. Yes. Ko kulukulu o hala hea koni pea mo e kore mai e taina, kau whataha mai, pea mo e kau tangata, ue kau whewhini o whai e nau tau la langu. Pea ku nau ke i mai, ka tak wha more more ko kau tangatani ko nau mau koa, pea ku whai e whoki ki he lotu. Ko Maro ko request ko tai kore ka ta fa more more ka tangata ko si fatani mai e CEO e lei mapa ke tuku yangi pe hangi ko la ko ne alu ko hiva ko ki mama riela ni ko ngona i pe felute ni ko ne alu ko to yo bo ma pe hopo ka ki o tau uto mo tau mafu me he loto studio e le jo matonga. Tau whatofua iyo, ko Samuel is in the house with the Mosi Cola, ko e fo i leo tatangi fo geneta. Na ko si kore peka miu ane nai, fa uki mai peha kuki fo i hiva pe agwe ne fo i sio mai ka te au. CEO, lei mapa ma auto na. Like and share. Bawa wai. Oh
Pea moe tala no ai pe I e fo I o fa. Pea ka arwe o fa o hema pe he pea hange ko lau. Pe hu asi o aho si. Tau ke I fa malo I ai pea ki mo tolu nuku tolu tau fi au kata pea moe le tio man matonga. Pea hange ko lau malo e whakakukafi mai e mamata. Pea mo puke a I he hoan. CEO ko e lei mapa ia pe hange ko to e langa ki hake manatu e ke taina tau ke ta wonoi. MC Lani? We welcome you, Salesi Fahiua. With the request here of Falahia to shate mo afa. Ko rea tu ki fo ifasi ki Western Australia. Langa ia e ofani ki si o fufonga. That's a request from Salesi Fahiua. And yeah, we are grateful that you guys are still tuning in. Please do share our programs with all your friends and family. We only have a couple minutes. Yeah, we'll just keep it on the minutes. 55 minutes left before we are out of here. So please do share and to all your friends and family so they can join us here today. We welcome you, Victoria Vilofia.
Thank you for tuning in, and she has a request here ko alovili ai ofani he kaingata. Malo ka whatamai hoa ni pesa lau hingoa, pea mo Joe Nau. Ko e langa ia. Langa ia ai ni watu magmuto e hoa. O kulanga, iyo. Like and share. Pompongini, pea moe toi pe tau lau mo meniti, pea lava kakato, ai tau polokalama hiva ko ia pea moe mosmas kaula e hala tukuto ngā o tau kau whatahai. Hangi ka teo ko siaf ke ki mo nuku o tau maia. Lani. We have somebody here from Joseph Fifita with a confirmation number. I've had to Kialisiate Farelo
whareola. Ko ia lisiate, ko hau mai whakapare ia. Ia, Joseph Fifita. We have people here requesting from Hawaii, Alemotu, e lawa tae mai ha mau fo I whasi ki e whunga freeway I loto Honolulu, ke kau taha Nohelani, ko e ona ke pueri tupou, e riesa tupou, Tony tupou, Sione tupou, e atu Iwai, a Fitu Fifita, mo koi Nomuka, Puno Taufa, mai a foi fasi me he pako, ko e kore me foi fasi me he pako. And we welcome you, Benjamin Taufa, Sokoi Liawaa, and Tara Ofa Mahe, and Taufa Tofua. Oh, ko foi request dia me a vai ka fu pelu Taufa Tofua, lika koreange ki a miu, ke le solo I mai ko au ko e rie kina. Ko au ko e rie kina, ko e request makehe, pe a hangi ko e lau ko e kau tangata nia me I Nusila, pe a moe kore. Miu, solo I mai mua ko au ko e rie kina. Avia mea mai ka pupelu, I he hoa ko e ni, pea mo kina utolu, pea mo Willy Safi, tamai Willy Safi ku te langa aki e whanongo mai ke iwa. Tamai e Taufa Tofua ke uta ki e ambulance ke toko ni a Willy Safi. Moni pea Willy Safi a koe leo ia o miu, pea mo e toi ngā kau tangata ko e whaka whemarere aki aki. Pea o atai pe whamalo ki a Joseph. Lekina, okay. Koe ea? Lekina. Vai ka papule. Taufa Tofua, ko ho foi special request ia ni kutuku ia tu mei he tangata leo ifo leo maari e ko ia. Ai, vai ka pupelu. Vai kapuina ai. E fai pata to o papare mo biu he ngau e kuui. Taufa Tofua, ko e tuku ia tu e tafo iwa pe o ata e pe ia mai tamasi I ko Taufa Tofua, tamare fare fa Willy Safi ke saia langa.
koe li e kina ia I he pongpongini pe mo e porokalama le o mari e koia o e kalapu mos koula e hala tu tonga. Tausia ko Samiu malo au pito tau fatofua pe mbehengi toinga kau tangata. Kadale lea tawa tu tolu fungasia malo e afe mai he hoani. Pe MC Lani tamai e tamare fare afa. Nake I vava ufoki lika he whainolo. Tarake ko miti ke pehei pe whainolo ko ia he ahoni. Ai pe ia ke mahanga. Koe mahanga foki a vava una mahanga taha fitu bea moe taha mau. Koe anga ia kore ko ia whare afa he pongpongini. Pe maari e vavau. O mai aki pe mua ha fo I hiva e manule o ngo football ne tangane malo. Kai tuku mai peha foi fasia mehe huolanga I kare kia. Teke pau ki pe. Pea te u toloa au pois au whare afa. Ko e pongpongini. Ko whara moho koi vea langi kore mai e foi requesti ki Nusila. Ma alamoni langi ki Nusila. I he pongpongini. Malo kautahi. Malo kautangan. Kai kei whakakukafi mai e tau polokalama I he hoa koe ni. Halo mafilawi malele, MC Kataki o mai ange simulata ko requesti a mehe hala manga ono. Kawalaki pe e ai. Kawalaki ai. Oa. Ai tau nuke malau. Tau tu. Ko e tau tu ke malama o atu ia ma koto ia. Donde Malamato, si for piscura, ferfero, targila, io ne ho mai cura. Dove ora si cortento, perché hai mai cura. Naturale, la materia è cannamana. Cuore non tu, papà e tu, che non mi dai fuori. Mi dai fuori, ti vai che sia una meglio da fatare. Poi tu, una che passi, che ti facciamo. Che poi toi che dai a tale mai ma torri Oia salomma Oia salomma Innanno moita Serti con la suva Fu e piccola nel caverne Vita savacalo con l'otto E liana ica e sia come io Che te mai pacifici, cautau fie kai te ngata mai kai di, me fine o ka sua te la kama te fuga kutu, cauta tau e polo faga ka tira tu faga u. Soma soi fuoco e o sala po me la iba, cauta la te ma te kai ai mo que ma, i kai au te kola mai a te ngata, u mai tia hei kai te pas fokia tu. Salomma, Oia Salomma, Kinyano muita, Sani konai suva, Koti pola nika vende, Kita savakala koloko, Teria nai ka esia kove yomo. Vale. Koe requesti a mea tamare whare a wha o atu ai peia ki he timi ko ia I kare I e pongpongini te waki whainolo pea mo e toloa au boys I he ahoni. Tau kau whataha pea mo Katarina Tuifua eni ta olunga tu pe mo whakatoru ke ngahi whasi maali e pea toi maari e pea toi maali e maalahi a. If you open it to more wiggy for your Ai mapa. Si au whamore atu ne o si tuku atu ai lei mapa pene ke toe hu koe hosi o uki wheia. Whamalo he tau gei whea o whataha MC Lani hange kia te au toe lau mo meniti pe pea tau mawai kawa ka tau toki whei loaki I he tokonaki wike kaha u.
Tamasila fai ki manatu ki fisi. Taimi ne ke lere kai lie pu. Ka ke lere koe e tu ai whakamau lai ni. I he hoa koe ni latu matangi meke kupu. Tai mai mua haki foi mea hoka mafu hena. Lolo tonga o atu pe maungahi hi wā latu matangi meke kupu. O ku hoka mafu, fota mafu. Amo amohi e foi mafu. O kua upe ki a taimi whakalanga i e manatu mei he mafu ke foi ofa ne whai poloa. Tau kau whataha pea mea tamare tā mai marie e kapapuna i ka reka hei kai ke holomui ai e unga. Malo kau tangata hiwa mali. So toa. Malo, malo. Hopefully the songs got to you. Simulata noai. And we are giving you the simulata Simulata noai. right now. Mafilau i malele. Koe foi simulata o tere funga mana oku. Hala e ono. Ke sio mai koe fu ofa o kulahi lahi ane ia ho wakai mai koe nā pia lahi au pito ia o mamata mai o tau kau whataha pia moe kalapu mos koula oi hala tukutonga tau kau whataha pia mo waka tui pulotu e hoa koe ni siaki lauhingoa ofa atu siate losaline sika hema ko pau ke ta inu maangatahi tau aia simulata Kau whakataha ia me Las Vegas,
Ko e poi hiva e CEO, li koe whaosi me he CEO ko e tau aki pūru. Ko Joe whaasoro pia mo e kore mais ke kore at mua ka sa miu ke tuku ia me tau eli. Weh, kai o whatonga e hua choke. Joe, te siwa ke takai mangehe. Pea taim da tau kei whamalo ia tau kei whea whatah pia mo le Joe matmatonga e hoa koe ni CEO koe ni mau kei ki toi ki ka pau e lava, e tukuangi, ka pau e kai. Next week. Next week. Wike ka hau CEO, tuku ia tuia aki e tau polokalama ko ia o e wike ka hau. Kaike, ko e hoa koe ni tau kei whea whataha pia mo Opustino Maaf. Pia mo e toinga e kau tangata Loni Folau. Pia mo Pensiman ta auwha. O whaat ke whangatoroa ko e ni, o whaatu me he kalapu wasla a o loto sene. O whaatu awha, mo lisiate, ma loa kei whai mai e tau kau e me hena. MC Lani, reha ki mea fo e ha mai me hena. Everything here has already been covered. But yeah, we are still grateful for you guys for tuning in. And next week, we are going to be here at the same time. So please do tune in next week and every other week that we are going to be here with the boys from the Mosikola. And we are grateful. And yeah, if you have time, do please share and like this program so we can join your friends and family in this wonderful journey that we are and program that we are running here each and every Saturday for you guys. Thank you. Malo MC Lani, pe ai taim da tau waha I taputai, kalisi to, malo whare whanga tau te hina si hiwa malie, mo te whei simulata, e ahoni, o whatua me New Caledonia. Ka whatahaia me New Caledonia I he Pomporini. Malo mua koe hiwa peu mau malie, whaoseosea ke tau programa ko ia o e hauana. Ko waha I taputau pia mo e kore mai si fisi o e lote ka pau e lava malo. Kaike, kei whamalo ia tau kei whea whataha wak mai ai ko e tau taimi me loto nukalofa ko hawhe totonu ai taha. Hawhe totonu ai taha ko e whamanato ko hoko totonu ko ai taha ko e tau mawai kawa ka tau tok whei loaki I he tokonaki wiki ka hau taimi ta tau me he lejo manmatonga me loto nukalofa. Hello Vili Otto Urupano. Where are you? Koe Palomesi. Urupano, koe Palomesi en oat maau. Pea moe hoa, moe family, moe toinga kau ngā inu kawa e pongpongi.
kau whataha i e pongpongini, mo tōru kotoa tau whea o whataha i e hoa kori pe mo kalapu mos koula hala tūtonga mo ngahi hiva mālie, lawa ke tuku atu ke tau ke mo inasiai. Tada leleia alilia whiwhita si take i e hoa kori pea mo te kia i tui fua, pea pehe kia waka tui pulotu, malo e kau whataha mai e hoa. Koe ki whai requesti me a Hudson Murphy mo kore mai ka taki tai mai neu whiri ho hingoa koe whika uruaki a siare iongi. Hudson, neu tai a te au a pongpong. Koe a sapate i a tongan i he aho a pongpongi. I o te utok tai a tanai. Before 12 midnight ko tuku i a koe hiwa a Hudsoni. Malo e kei whiau whataha mai. Koe ngari koe whankiri koe sia ne lawa ke tuku mai lani koe CEO whamore pe te mautoki tuku ia te taua ki pulu me he studio le jomat matonga i he wike kahau. Malo mua Victoria ke kau whataha pea moe kau tangata kau maa nita whanua kau whataha me i Kauai Hawaii Aloha Stage i he hoa koe. Apea ki foi hiva, toi pe tau ki foi hiva eua. Toi pe taha, pea mo hiva wha osi. Pea koe lawa kakatoia, e tau whahoko whatongia i he aho. Tukui mai moha maki whei hiva pea mo MC Lani. Ngari koe ke ta whakapare Lani, eh? Vili atu urupano, maalahi atu whamalo atu kau tangata he toe vari fo ou ho tau whare kalapu, eh? Malo kau whataha mai i he whiawhi, i he hotai. Koe hange pe koe au mo mea mai ki ai hoi mo tau kainga koe leo koula. Pea toe leo tatangi koe au sa miu. Hanga mau pe e miu o to'o poi mata, to'o mata u o li ke tawha ki e taimi o kune hangai o sila, o solo i koe e tau ngahi hiva. Koe lejo matmatonga tae mai mua whehui ki he mākoni. Whehui ki he mākoni, please. CEO, there you go. Whehui ki he mākoni. Let's go. Ilo pehe ai koe CEO e hi ma. Ilo pehe ha koe hi ma e. Te te muia. Eu ferro e que
CEO pea o atu e pea whakamalo lahi ki he tonga hono kotoa nai lawa ke tau whea whata pea moe tau koe toi whakapare MC Lani? Ia, koe CEO eni si whakapare paanga e wangeau ni manoa Amerika again. Again, that's the number 3 one there. Number 3. Koe hono tolu aki ai whakapare wangeau ni manoa US. Wangeau ni manoa US ma mua tahine CEO. Pea hange koe lau kuo peke toi ongo he hela ia he hiva pea mesi a te. Kore peke u tau whenga maari e koe ni ke watu e whamalo lai. Whafonga i atu e CEO pea mo e kau tangata afa kau maari siate pea mo Tamsiko Samiu pea mo lomi te toi hiva pe koe lomi. Pea pehe ki a wholau tolu i he pongpongini. Whamalo ake mo tolu he lawa ke tau whiau whakataha o aku mai eni koe wha o singaini. I kai ke tau tuku ha mau wiwi mo ha mau lelei. Ko mau o singane o atu ake ho mo ngahi hiva. Pea hange koe lau toi whepe hepe. Toi mea mai peki e le tio matmatoma. I he tainga tau wike kahau. Koe whasi whaka osi. O atu ia ma ai si taha o au ki he lahi taha. Nā tau whiau whataha i he hoa koe ni. O whalahi atu. O whalahi atu e motoro no kotoa. Pea o whalahi atu ia tamare ko au te ukapteni he tini koe a toroa. Koe ngā koe koe lani pulu. Malo e pau koloa. Malo e kau whataha. Ko au MC Lika. Pea mo MC Lani i he whahau whatongia aho ni. O whalahi atu. O whalahi atu. Tau tō wherongo aki i he tokonaki wike kahau. Taim tata. Whawhetai.
Get I know how to